Kako si zadovoljan u reprezentaciji? Jesu te dobro primili? Jesi morao nešto otpjevati? Pa, kad sam došao sam morao prvi pjevati, pošto sam najmlađi, ali svi su pjevali nakon mene. Tako da, mislim, normalno da je neugodno, svima je bilo neugodno. Zato što ne znaš pjevati? Pa zato što ne znam pjevati, ali lakše, nakon toga je sve lakše, nakon pjevanja. Koja je pjesma bila na repertoaru? Stvarno se ne sjećam, stvarno se... Ne mogu se sjetiti. Pamtiš li ti koju si pjesmu otpjevao? Ne znam, to je bilo već davno, isto ne znam koja je bila pjesma. Malo da zagrebemo ispod površine da vidimo kako to izgleda u slačionici. Evo možemo izabrati jednu od ovih kartica koje smo pripremili priče slačionice. Evo možeš ti, Martine, pa ili sasvim osobno. Evo, on hoće ipak drugu kategoriju, sasvim osobno, pa da vidimo neka pitanja. Možeš ovo evo pročitati. Pa. Koji je tvoj ritual prije utakmice? A sad nisam neki od rituala, ali uvijek se pomolim prije utakmice da se niko ne ozlijedi i da sve prođe dobro i to je više manje to. Nemaš ono neke lude rituale tipa lijeva čarapa, desna čarapa? Ne, ni slučajno, nisam prazan. Nisi. Ti, Luka? Pa ne, isto slično koji i on. Uvijek se pomolim da mi prođe utakmica bez ozljede, a ove rituale isto nemam ništa. Možeš sad ti izvući? Može. Priče i slačione. A ne, još ćemo sasvim osobno, ajde pa ćemo ovo da ne miješamo. Malo da vas detaljnije upoznamo. Momčad protiv koje najmanje voliš igrati? Pričamo na klupskoj razini ili reprezentativno? Pa evo, možeš jedno i drugo, ne znam koja ti prije pada na pamet. Protiv koje najmanje volim igrati? Nakupilo ih se pa razmišljaš? Pa je, sad razmišljam, ne znam. Ne znam, teško pitanje. Ajmo reći za reprezentaciju kad smo igrali protiv Španjolske. Koliko god mi dobro igrali, na kraju uvijek nije bilo toliko uspješno, ali evo nadam se da će sad biti. Da, i opet protiv Španjolske. Ima li neki igrač možda kojeg baš ne preferiraš, ovako isto kojeg ti je teško čuvati? Mislim da bi tu rekao kad sam znao pričati ovako i u Dinamu još kad sam igrao, mislim da je bio Selahi iz Rijeke. Selahi. Onako, prođeš pa se on uvijek vrati, pa ono stalno uporanje i njega bi izdvojio. Aha. Da čujemo tebe, Martin. Pa, ja ne volim igrati protiv Nejašmića iz Osijeka. Da? On je onako dosta isto stiže i onako dobar je u fazi napada, on je jako dobar, teško ga je čuvati, tako da njega bi rekao. Neka od momčadi? Sad, a ne znam, Hanel uvijek ti derbi su teški, ali nije sad da imam nešto, neku momčad da mi je teško baš. Evo možeš izvući još jednu. Za čime najviše žališ? U nogometnom smislu, da. Ili u nogometnom ili u životnom. Pa u nogometnom, da. Za čime najviše žalim? Ti otiš. Pa eto ti, da. Odgovor kraj tebe sjedi. Žalim za onim utakmicama protiv AEK, kad je Dinamo ispred za Ligu prvaka. Aha. To mi je, za tim žalim. Ti, Luka? Pa je, isto te utakmice, mislim da sve smo imali u svojim rukama, tad na kraju izgubili to u zadnjih par minuta, tako da to je dosta bolan poraz i ona utakmica sa Šahtarom u Zagrebu. Isto imali 3-1 pa 3-3, da. Da. Čak sam negdje pročitala da si spomenuo i utakmicu s Tottenhamom da poprilično pamtiš, jel? Pamtim, ali dobro, to je u pozitivnom smislu. To je u pozitivnom, da. Evo, možemo još jednu rundu pa ćemo nastaviti. Tamo si spremio, okay, možeš još jednu sasvim osobno. Najdraži gol. Pa onaj protiv Hajduka u Superkupu. Nisam, ajmo reći, donio trofej, tako da mi je taj ostao u sjećanju. Mada je bilo
puno dobrih i meni dragih. Možemo krenuti s drugom kategorijom, ali sad na ovu stranu pričaju slačionice, pa malo da vidimo kako to izgleda kad se okupite. Najsmješniji suigrač, najveći veseljak. Pa Domagoj Vida. Daleko on. Stalno baca neke fore, stalno je vesel, nasmijan i to definitivno Vida. Mislim da bi ga sigurno svi izdvojili, je li Da. tako? Pa je. Evo, možeš ti, Martina. Tko najviše jede, a tko najviše drži do prehrane? Pa znamo tko najviše drži do prehrane, to je on. Da? Da, pa on uvijek se to pazi i gleda, a najviše jedem ja vjerojatno. Tako da smo se našli sad. Nije, mislim da Pongra možda više. On čak više jede. Pongra Da. Ja? jede puno i uvijek je zadnji. On jede zdravije od mene, to je... Čekaj, jesi ono da si keto, da paziš, nema ugljikohidrata, ali dobro vi morate s obzirom na to da igrate, nije, puno mislim- trčiš. Pazim sad, pogotovo od kad sam došao u Feyenoord, malo iskužio neke druge stvari o vezi toga, ali mislim da i svako od nas pazi, jednostavno to je takvo zanimanje s čim se bavimo u nogometu, moraš paziti na sve sitnice i mislim da svako od nas pazi. A ti baš se ne pridržavaš previše. da? Nije, pazim, Paziš? ja pazim, ali volim pojesti ovako na sebi zaguš nešto tako. Šta je to za gušt onako kad nakon utakmice budeš mrtav umoran? Pa slatko više manje volim jesti, tako da. Slatko. Sladoled mi ne draži. Sladoled, da? Da. Da, to je to. Evo, možete još izvući. Najbolji DJ. Dobro, sad ovdje ne pušta pjesme, ali meni je najbolji DJ Bruno. U Dinamu je on uvijek bio DJ i to su uvijek bile dobre pjesme, tako da meni je on okej. Koji žanr prevladava? Dobro, on je puštao i cajke i domaće i sve. Ovdje je DJ više Erlić ili Joško, to je... Dobro, kad je reprezentacija normalno da su naše domaće pjesme. Slažem se. Isto, jel? Ne, šta reći o to. Pretpostavljam, odnosno čula sam da postoji jedna pjesma koju uvijek volite slušati kad idete na utakmicu, jel tako? Jel bude neka pjesma koju svaki puta upalite? Pa bude uvijek navijačke pjesme, ali da, najdraža mislim da je svima Lijepa li si. Evo, možete još izvući. Ko je najspremniji u teretani? Treba biti u teretani da bi vas znao. Sad si se isto. Nisi baš znači od toga. Šalim se, ne znam. Pa on je prilično spreman, vjerujem da i svi, Joško je tu i Luka i Perišić, pa ne znam stvarno. Perišić možda. Jel? Perišić je baš zvijer, da. Nije da toliko sam upućen, ali koliko sam čuo priča i sve kažu da je stvarno... Načuo se. Dođi provjeri koji... Pa doći provjeriti. Da. Pa ne, stvarno vjerujem da je on tako da. Svrati evo prije treninga pa čisto da vidiš šta se događa. A ti si znači isto česti posjetioc teretana? Pa jesam, imamo ujutro svaki put individualno, pa ko želi dođe. Šta si joj dođem ja nekad, nemojte. No, nekad. Sam si rekao da ne dođeš. Da, ujutro nešto odradimo malo da se probudi tijelo i tako. Ajde, evo možemo još jednu sad kad smo već krenuli. Najglasniji suigrač. Tko je stalno bučan? Pa isto bi rekao Vida. Vida, rekao bi... Stalno priča, ima za komentirat bilo šta, dalje kuhar, dalje neki pas, bilo šta, stalno baci neki komentar. A ti šta kažeš isto je Vida? A složit će se s njim šta. Ali dobri komentari nisu nikakvi. Ma ne, zlobni. normalno. Da, nisu zlobni, nego uvijek u za frkancije neka, da. Da, vjerujem da to bude ludo s njim uvijek i na ručkovima i večerama, jel da? Je, uvijek. Uvijek baš, evo danas mogu izdvojiti jednu, dođemo na ručak i kaže kao, jel ti ovo od jučer kruh ili ovaj svježi?
I dere se onak. Da svi čuju, pa naravno. Podrazumijeva se. Dobar je, smiješan. Koliko vama općenito kao nogometašima bude naporno? Sezona je iznimno naporna što se tiče regularnog dijela sezone, onda tu imaš kupove, pa imaš Ligu prvaka, super kupove. Nakupi se dosta toga. Bude naporno, ali opet s druge strane, mislim, kako nama, tako i svima drugima. A to je to, ali opet gledam s druge strane, radimo ono što volimo i koliko god da je naporno, opet odradi se to sve. Da. Pa da, što voliš igrati nogomet, voliš igrati utakmice i neće se žaliti. Jel pratite još neke sportove osim nogometa? Odnosno, pratite li nogomet izuzev toga što igrate u svojim klubovima? Pa dobro, ja pratim, ja sam Dinamovu utakmicu gledao svaku koju sam mogao, koja mi se nije podudarala s mojom i tako da HNL sam pratio puno i ovako volim pogledati isto i Premier ligu i Španjolsku i sve. Da, pratim dosta. Koji klub najviše preferiraš iz Lige petice? Pa dobro, volim više pogledati ovako gdje mi igraju neki prijatelji. Joška pogledam u City, u Ligu prvaka, uvijek sve utakmice i Real Barcelona sve gledam. Ti, Martin? Pa ja isto tako to, ajmo reći, englesku se najviše gleda. Znao sam i Luku nekad gledat. Nekad, da. Kad stignem i... Što nažalostnije, kada god nisam gledao bi on zabio ili asistirao, pa bolje da ga ni ne gledam, tako da... Nemoj više. Možda donosiš sreću kad ne gledaš, da? Ali da, pa ništa, kao i on pratim tu La Ligu, Bundesligu i Premier ligu, uglavnom. Možemo se baciti na našu kategoriju, nikad nisam, pa evo uzmi kao nešto što sliči reketima, da, eto to. Znači, ja ću vam postaviti pitanje, odnosno imamo tu jednu izjavnu rečenicu, pa vi dignite jesam ili nisam. Može, evo, nikad nisam plakao na neki film. Baš nikad. Ne. Nikad ću plakat na filmove. Nisam emotivan na filmove nikad, ne. Niste, znači. Ma ništa, ne. Nikad nisam, ti si već pripremio, nikad nisam. Nikad nisam lagao svome suigraču. Nadam se da je bila neka bezazlena laž, da nije bila nešto strašno. Pa bila je ono, u dobrom smislu, da mu ne ruši samopouzdanje i tako. Aha, malo onak da možda nije baš bio najbolje. Da. Pa to su više manje iste laže, te ono... Iste laže? Da. Dobar si bio i tako. Dobar prijatelj, šta je? A bio si dobar. Dobra ideja je bila i tako. Dobra zamisao! Pa da, daj mi recite kako to onda, tipa sad ti dodaš suigraču i on ne primi dobro loptu i cijela situacija ode k vragu i šta onda? Mislim, sigurno izreagiraš na terenu, jel? Ne možeš... A bitno je kako reagiraš, ako sad bi neki negativan, sigurno to njemu neće biti drago, tako da bolje možda malo slagati. Pa mislim, uvijek je bolje reagirati pozitivno, bodriti i onda digneš samopouzdanje svom suigraču i bolje za cijelu ekipu, da je pozitivan. Dobro. Nikad nisam rekao da mi je dobra frizura, nisam bio zadovoljan njom nakon što sam izišao iz frizerskog. Jesi skužio pitanje? Pa, kao da sam rekao... Da si rekao da ti je dobra, a zapravo da ti nije bila dobra. Ne, nisam. Znači ti si uvijek sve dobro. Uvijek zadovoljan. Da. Znači bilo je situacija. Zabrljali su. Ma dobro je. Mi se nema više sjediti tamo, pa rekao aj dobro je. Biće dobro sljedeći put. Da, jer čuli smo i od nekog od suigrača isto da nisu bili zadovoljni, pa šute pa pred ogledalo, pa se vrati pa pred ogledalo. Nije dobro i onda se vratio. Ma ja odustanem. Ništa. Vidim, nije dobro, narast će za tjedan dana pa ćemo ponovo. Ja vidim da me uša i dobro je. Ništa, normalno, jer nema izmišljenja. Tko najviše vremena provodi dok radi frizura, možda uoči utakmice ili prije treninga? Šutalo. Šutalo? On uvijek voli onako ko se sređivati. Što ja znam ovako.
Je, on stavlja gelove i to. Da. Gelove i to. Šut, ali ne znam kako je s dugom kosom. Majer Sosa, nemam pojma. Da, i on. Da, kako Nisam oni to tretiraju. pratio baš. Nisam pratio. Nisu popratili. Dečki, sad ćemo evo pročitati par pitanja publike, pa evo izdvojili smo nekoliko najzanimljivijih. Možemo, evo redom. Jednom vatreni, uvijek vatreni. Ima pitanje najluđa uspomena iz reprezentacije. Vjerujem da si ti, Luka, skupio ih sad nekoliko, pa Najluđa. da. Pa dobro, sad nisam bio na ovom, kad smo bili treći na svijetu. Ali dobro, znali smo proslaviti neke pobjede, otići u neki izlazak i onda to, ajmo reći, te neke proslave. Ti si kraće nešto, ali imaš i neku uspomenu. Pa kad sam morao pjevati. Kad si morao pjevati. To je ono kao neka trauma ostala. Da, to mi je trauma. Da. Ma baš strašno, vjerujem da je bilo jako potresno. Pitanje, evo Martin, ostaješ li još jednu sezonu u Dinamu za koji bi klub volio igrati poslije? Ili nekad kasnije u karijeri? Pa to me sad u zadnje vrijeme svi pitaju, a ja stvarno ne znam šta bi odgovorio na to. Mislim, još nije ni sezoni, sad je tek završila sezona s Dinamo. Nemam šta pametno reći o tome, više manje ništa ne znam. Sad sam tu, koncentriran sam na Euro, reprezentaciju. A za klub koji bi volio igrati, stvarno, ni to nemam, sve jedno mi je stvarno. Ne znam šta bi rekao. A baš sad sve jedno, ne vjerujem baš da bi došao Pa neki ne, klub sve jedno, koji je a uvijek 10. želiš igrati za te top klubove, super klubove. Da. Kod mene. Eto. Ali sad nije da sad ne, ono, preferiram sad neki baš klub. Aha, evo Dario pita još jedno pitanje za tebe, Martin. Kakav je osjećaj osvojiti trostruku krunu s Dinamom i osvojiti nagradu za najboljeg mladog igrača prvenstva? Pa, stvarno super, prvi put mi je da sam osvojio taj kup. I to je trostruka kruna, stvarno vam reći, nakon ovakve teške sezone, stvarno, niko se nije nadao da ćemo to sve osvojiti i cijelom Zagrebu, cijelom klubu je baš ova sezona, mislim, u zadnje vrijeme najdraža, tako da je i meni. Tako da je baš super osjećaj. Što biste bili da ne možete biti nogometaši ili šta povezano s nogometom? Ne znam, možda i probali boks. Možda, probali do prvog treninga. Probali dok me ne nakautira neko i onda ne bi probao. I onda Ili to, ili ovako nešto, taj sportski menadžment. Aha. Ti bi bio u boksu dok se ne naživciraš, onda doviđenja, ja sam otišla. Da, a ne znam stvarno, ili taj UFC ili pjevač nikako. Ili UFC ili neki scout. Scout. Malo da gledam utakmice tako, komentiram igrači. Malo putuješ. Da. Dosta dobro, ja. Da. Pa onda bi se s njim isto iskombinirao, pošto on u sportskom menadžmentu, surađivali biste skupno. Ja mu ih preporučam, nek se bavi. Prvi riješimo i dobro. Riješili smo evo sve. Anastazija Kerić, najdraža utakmica u životu, jedna u dresu Hrvatske, jedna ovako s klubom. Pa u dresu Hrvatske, opet ću reći debi za reprezentaciju, to je ono uvijek što pamtiš taj debi. A u klubu, pa isto Liga prvaka isto protiv Šahtara nije završilo najbolje, ali to mi je bio prvi gol u Ligi prvaka, pa zato. Ili, dobro, Tottenham isto jedna povijesna utakmica, pa može i to biti. Da, tu utakmicu mislim da pamte se. Meni je isto da bi logično da ti je to najdraža. A za klub, pa ne znam, možda Chelsea 1-0 u Ligi prvaka. To mi je onako bilo ostalo sjećanje.